mu by'ukuri kose ibitero bya Israel muri Libani byishe abarenga 100 mu masaha 24 mu bimvikana ko byishe aba bantu bose barapfa. Sasa mu by'ukuri rero ingabo za Israel mu masaha 24 ashize zagabye ibitero by'indege mu bice birimo umurwa mukuru wa Libani. Mu by'ukuri rero sasa rero bipfiramo abantu bagera ku 105 abandi 359 birumvikana barakomereka bikomeye cyane nkuko Al Jazeera ibivuga. Sasa rero ibi bitero birumvikana byatangiye kuri uyu wa 29 Nzeri 2024 mu gihe Israel isobanura ko nyine ikomeje guhiga abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Hezbollah ufite ibirindiro muri Libani. Sasa by'ukuri abayobozi bo mu nzego z'ubuzima birumvikana muri Libani basobanuye ko ibisasu by'indege za Israel byasenye inyubako za gisivili zirimo inzu zo guturamo n'ibiro birumvikana harimo n'ibiro by'intara ya Byabaye birumvikana biri mu majyepfo y'iki gihugu. Sasa mu by'ukuri biri mu nyine n'intara ya Byabaye birumvikana biri muri mu majyepfo y'iki gihugu. Sasa mu karere birumvikana bimvikana mu rukerera rwo kuri uyu wa 30 rero sasa mu by'ukuri nibwo birumvikana Nzeri 2024 nibwo ibinyamakuru byo muri Libani byatangaje ko indege birumvikana za Israel zagabye ibitero hagati muri Beirut mu gace gaherereyemo ikiraro cya Kora. Sasa mu by'ukuri ibinyamakuru byasobanuye ko nyine ibisasu byaguye rwagati muri Beirut birumvikana byinshi abaturage batatu mu gihe nyine icyagabwe nyine mu gace ka birumvikana cyo bitangwa ni Ain al-Dalbi ari mu majyepfo ya Libani birumvikana cyapfiriyemo abagera kuri 32. Sasa mu by'ukuri ingabo za Israel zatangiye rero kugaba ibitero hagati birumvikana zatangiye kugaba ibitero hagati muri Libani mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize. Sasa muri zasobanuye ko zigamije kuburizamo ibyo Hezbollah yateganyaga nyine kugaba muri Israel mu rwego rwo kwihorera ku biturika byatezwe mu byombo by'abarwanyi bayo. Sasa mu by'ukuri Israel kandi yagabye ibitero muri Yemen mu gihe nyine ikomeje nyine intambara mu gace ka Gaza ari nako nyine inyuzamo ikarasa no muri Syria aho benshi rero niba aho benshi birvikana niba ifite ubushobozi bwo gukomeza kurwana n'intambara muri ibi bice byose. Mu by'ukuri icyumweru kirarenze ingabo za Israel zigaba ibitero muri Libani umunsi ku wundi zitaruhuka mw'abantu mwariko ibi nibiki Israel ko mbone igiye kumara ibi bihugu ndabashimiye.